Thirikari kuhitukira ministry ya ugitiri wa thiini no ithiete na mbere na gutigirira mubango wa kuheana ibande njeru cia maisha card ni uraruta wira na une thutha wa giikaro na anyiti itemi matiganite matongoretio ni mbeu njithi gutariria haria mubango uyu ukinyite. Kuringana na mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa wandikithia wa muingi Professor Julius Bitok, aria marahea ibande ici ni aria marakinyia miaka 18 na mundu ungikorwo atete kibande giake akiuga ati ni makuruhanitie maoni ma muingi. Uliona hii makandisi yote Uganda, Tanzania, Rwanda wote wako na idea ya kisasa ambayo iko na chip, ambayo iko na the modern technology, lakini sisi tumebaki na ile yetu ya 1995 ndio bado tunatumia. Thirikari yugite mururumo uyu wa gatatu wa ucenjio wa ibande ni uratwarana na mahinda na kandi ino Mukenya ni arihotaga kwamukira motungata matiganite ma thirikari na aria mari na ibande makihuthira namba yao ya kibande ta maisha namba. It's not about the government requiring more money or the government requiring anything that is hidden. It is because of the trends, technological trends. It's because of changing times. Gitumi gia gucenjia muno ni technology. Ni ukuririkana kibande kiu kia mbere kiandikitwo na moko, wandikaga na moko, at least gia kere gia typeto na giki ngiriu information iyo irekirwo chip-ini tondu hau ni tuli in terms of technology na maundu macio mangi. Hari kiuria kiria gikoretwo gikigia a Kenya meciria kianiki na beno ria ruhagio thutha wa kahinda ka miaka 10, Bitoko ugite ni njira ya guteithiriria thirikari gukorwo na ripoti cia muingi iria ciagirire. Serikali ya Uhuru Kenyatta walijaribu na huduma pia wakashindwa. Hii ni mara ya 5 tunajaribu kuhakikisha kwamba tuko na identity, tuko na kitambulisho ya kisasa ambayo ina reflect modern technology. Kule Kenyans 32 million aria mena kibande kiria gikuru by November 2023 gucoka thutha acio meku retain ID number yao no irito maisha number no igacenjio rito ni ID number no tukamita maisha number tondu ugutura nayo maisha maku mothe. Kwa ihinda riri kandi iria cicabithitio cia maisha card cirugameire milioni 1.6. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gicimo Joseph.